Mi nastavku pričamo o kulturi. U okviru meseca frankofonije u Jugoslovenskoj kinoteci počeo je festival frankofonog filma koji predstavlja izvor savremene produkcije iz zemalja u kojima se govori francuski jezik. Festival je otvorila švajcarska komedija Pas na sudu. Mon petit garçon d'amour, tu fais du gros dodo. Bon, d'accord. On y va. Zasnovana na stvarnim događajima u Francuskoj, kada se jedan vlasnik psa našao na sudu jer je njegov ljubimac uporno ujedao ljude, komedija Pas na sudu govori o odnosu prema sudstvu i definiciji živog bića i njegovih prava. Filmovi koji otvaraju teme i pomeraju perspektivu su na ovogodišnjem festivalu frankofonog filma. Festival filmova frankofonih zemalja oslikava kulturnu i produkcijsku raznovrsnost i kreativnost nove zajednice. Na primjer, rumunski dokumentarni film Nasti je o čuvenom teniseru i mislim da apsolutno ima smisla što ga prikazujemo u Srbiji, u kojoj je tenis važan sport. Sa druge strane, prikazat ćemo i druge žanrove, kao što je dugometražni igrani film Franc Bruna Dimona, filmski program zasnovan je na vrednostima na kojima počiva frankofonija, a to su sloboda, tolerancija i dijalog. Sve to se odnosi i na likovnu i muzičku umetnost, predavanja i debate, kulturnu baštinu na francuskom jeziku. Manifestacija promoviše brojne frankofone inicijative koje nastaju u Srbiji, bilo da ih pokreću škole, univerziteti, opštine, udruženja, muzeji, kulturni centri, ambasade ili druga diplomatska predstavništva. Ovogodišnja manifestacija je zbog raznovrsnih programa koji su se održavali od Novog Sada do Niša preko Beograda specifična po velikom elanu koji smo uočili. To je za nas veoma značajno, jer francuski jezik govori više od 400 miliona ljudi na 5 kontinenta u 100 zemalja. A cilj meseca frankofonije jeste da motiviše ljude da se dodatno zainteresuju za francuski jezik. Mi mnogo sarađujemo sa osnovnim i srednjim školama i oduševio sam se kada sam u jednoj od njih video učenike kako šiju jednu haljinu. Ona je oličenje različitosti koja postoji u okviru frankofonije. U drugoj školi prave knjigu na temu La Fontaineovih basni i ona će biti predstavljena u aprilu u Francuskom institutu. Do 26. marta u Jugoslovenskoj kinoteci u 2 termina biće prikazani i filmovi iz Tunisa, Maroka i Francuske. Frankofonija se kroz filmove otkriva u zvuku i slici, spajajući umetnički izraz i kulturnu raznolikost.